Moje ime je Nihada Ibrišimović i nalazimo se u prostorijama Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu u ulici Hasana Kikića. U navedenoj rečenici prepoznajemo riječi koje se odnose na neke opće pojmove, ali također i riječi koje označavaju vlastita imena. Dakle, odnose se na konkretnu osobu, konkretnu ustanovu, konkretnu ulicu i konkretan grad. Ovakve riječi nazivamo imenima i one čine poseban leksikološki dio jednog jezika i istraživanjem i proučavanjem ovakvih imena, dakle ovoga dijela leksike jednog jezika, bavi se posebna jezička disciplina koja se naziva onomastika, odnosno nauka o imenima. Proučavanjem onima kao posebnog leksičkog sloja jednog jezika bavi se onomastika, dakle nauka o imenima. S obzirom na objekte imenovanja, u okviru onomastike razvile su se i posebne onomastičke discipline, među kojima su najznačajnije antroponomastika, dakle nauka o imenima ljudi, i toponomastika, nauka o mjesnim imenima. S obzirom da je proces imenovanja u jednoj i drugoj naučnoj grani, odnosno ovoj onomastičkoj disciplini različiti su i istraživački pristupi u okviru ovakvih istraživanja. Toponimi uglavnom nastaju spontano, proces imenovanja u toponimiji je dakle sporiji i traje dosta dugo. Toponomastička istraživanja zahtijevaju upoznavanje sa nizom jezičkih i izvanjezičkih činjenica koje su u neposrednoj vezi sa imenom. Stoga svako toponomastičko istraživanje započinje definiranjem istraživanog reala s geografskog, kulturno-historijskog i demografskog aspekta. Nakon definiranja istraživanog areala, prvi istraživački korak jeste formiranje korpusa. Osim pisanih izvora, primarni izvor savremene korpusne građe sa svim prozodijskim i obličkim varijantama toponimskih likova jeste autohtono stanovništvo. Dvije su dakle osnovne slabosti koje prate formiranje korpusa terenskim istraživanjima, a to je subjektivnost ispitanika na terenu i objektivna nemogućnost da se iscrpi jedan takav korpus, dakle da se popišu svi toponimi u okviru jednog areala, što čini zapravo ovaj korpus, odnosno rad na određenom korpusu otvorenim za dalja istraživanja i dalja popunjavanja. Sljedeći važan korak u toponomastičkim istraživanjima jeste uspostavljanje veze između toponimskog lika i imenovanog objekta. Temeljni je zadatak odgovoriti na pitanje šta je to što je motiviralo imenovatelja u određenom historijskom trenutku da određenom objektu pridruži određeno ime. Ta veza između toponimskog lika i imenovanog objekta, odnosno izraza i sadržaja toponima, spontana je, kako smo već kazali, i motivirana je onim što je u trenutku imenovanja imenovatelju zapravo bilo važno u vezi sa imenovanim objektom i što je taj imenovani objekat diferenciralo, odnosno odvajalo ga i činilo različitim u odnosu na njegovu okolinu. S obzirom na to da su u osnovi svakoga toponima kao mjesnoga imena apelativi, neka apelativna značenja su nam bliska. Ona su dakle prisutna u savremenom jeziku, u savremenoj jezičkoj praksi, a neka su pak nam nepoznata i nisu prisutna u savremenoj jezičkoj praksi i pripadaju nekim starijim jezičkim slojevima. S obzirom na to, sve toponime dijelimo na prozirne i neprozirne. U prozirnim toponimima su upravo oni apelativi, čija su nam značenja poznata, a u neprozirnim toponimima su upravo oni apelativi, čija su nam značenja nepoznata i koji nisu prisutni u savremenoj jezičkoj praksi. Takvi su recimo prozirni toponimi Bara, Gajevi, Borić, Vrbanja i tako dalje, a neprozirni su recimo Meso, Trzna, Špionik, Špionica i tome slično. Da bismo odgovorili na pitanje koja su to jezička sredstva, iz kojih jezičkih sistema dolaze i kako su utjecala na formiranje toponimskog lika, nužno je analizirati korpus dakle toponima sa semantičko-motivacijskog i strukturno-tvorbenog aspekta, što je konačno i svrha formiranja jednog korpusa. Neka apelativna značenja neprozirnih toponima neće nam biti odgonetnuta niti nakon ovakve analize unutar jednog korpusa, ali je velika vjerovatnoća da će se do ovih odgovora doći uporednom analizom više korpusa unutar jednog većeg toponimijskog sistema, praćenjem toponimijskih izoglosa
i zajedničkih osobina referenata koje nose isto ime, bilo da je riječ o nekim fizičkim ili nekim drugim osobinama. Katkada su ovakva apelativna značenja i ovakvi apelativi sačuvani samo u toponimima kao nematerijalnim jezičkim spomenicima u okviru jednog jezika, zbog čega su toponomastička istraživanja za jedan jezik zapravo iznimno važna.